Kalau kau rasa brok, tengok ni. 5 orang paling kaya kat Malaysia. Kasih semangat sikit. Kelima, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dulu jual buku sekantan, sekarang dia pegang port, airport, maybe satelit. Keempat, Kon Po Keong. Bos besar press metal, family business, tapi bukan MLM ya. Ketiga, Lim Kok Hai. Kasino, genting, cruise, semua benda seronok, dia punya. Kedua, Toek Lancar. Main game senyap, tapi semua bank ada nama dia kat belakang. Wow. Akhir sekali, Robert Kuok. Bos paling otai, jual gula. Sekarang semua benda dia pegang, kecuali Instagram. Wow. Tak apa bos, semua pun start somewhere. Bezanya, diorang kira betul, kita kira agak-agak. Kami tak janji kaya, tapi kami janji kira betul.